Musikari Muhindi. Atura kule ni Nyandarua. Nyandarua. Ni kweli. Sawa sawa. Akopande hiyo kule kwa baridi. Kule kwa baridi no mwiri wake ri. Uri ikora kwa kamandi akora kwa igana ri. Ucio ti mwiri wako igwa heo. Heo. Hewa gikamugomania ri. Mundu cio ni munene. Muno. Gikamugomania ri. Gukorwo ethio gukorwo gwakia. Kaja ni amugomania. Na akione gacai ga gukinywa gacuru. Akorwo sawa. Yes. Atindira la kigoro boreta kiwendo kia nguvu. Arera Regina kama sitigua na kama Regina naongera. Bas. Makono ndisipo kulia kadra na thutha. Wakamoria wandu atindege akamwe nigendo kia nguvu ezibo. You've never experienced it. Yes, na thuri arika riu ari akakamandu ati no athuri arika riu by the way sometimes mako mariegereri muno na rika ri ria Muhindi exhauster. Kwa Muhindi exhauster rika riu ria keri na andu mako mariegereri muno muno tondu andu athuri acio by the way rika riu Muhindi exhauster utangikimukiria asa akiaria omokirie tari uri muhende to cia makorofi agure ni mo farm. Okay, mwira eka mugunda gakwa kai haria isamara ndiraka guthire hasi ndiraka guthire hasi akoragia kana ambitie guciara kama na yona nigo akuonia market akora kia maitu aciara ri yaciara unjire ni matata nduri jo kwa yakari koro ri koda ni matonya akija Facebook athuri acio matonya Facebook andu ma Facebook request kuria maumaga people by the way ma Facebook request ugakoraga ni ma request na ni kuria andu me mutuko by the way request cio the mathia macagurite ahiki na ngira request ya moya iria rathi a confirmate akirora mbica akaikora mbica akara profile picture exactly agacoka na thutha akaita pass icio cia Facebook ri athuri acio rika ria Muhindi exhauster ri ndoya kire ya mundurume asa friend request ya mundurume asa ya gwika atia mutateithania the motor is a businessman. Of course. Yes. Established one. No makarigo rege na rege angenda thiri. Ndire yaga ki? Mutegi. Yes, there was another man, and in fact he's a friend of yours and mine, and he was narrating a very interesting and persuasive story. Yes. Yeah, what happened to him? Huko mitandao ndio ndaga itheru. Asa. Mitandao kwa maria kari taki. Yes. Akambia kwa mukira ma friend request. Yes. Na no akimenya ukigana friend request jaga ni uthia inbox. Githiguo. Hi. Mukira na hi komi utare mundu ngodo ni. Hi. Kana goko. Odio mundu la inbox. Hi too. Hi there. Uko aje? Niko poa. Ni. Wewe uko aje? Nirakiona goko guo by the way. Whatever it is must be a stone. Yes. A cornerstone. Higa. Ni. Yes. Ukamuria mundu ni witagwo atia? Akwa ritwa ria gitaita. Ucio moire ritwa ria gitaita. Amwire ritwa ria gitaita. Yes. Na gikira ngona atiriri thiini wa maica make kuma rira imbire gicagiri ndari aririti na kabira ingi tiga gikuyu akiwa ni hindi Jehova werehe riu oyo ena profile picture uketa wega muno yes kumbe kuja vilivyo na hindi ori ni mutaita na makemberia gwika ati communicate yes makara ngagio guo how are you meshida aje akamucokeria niko poa kuma hau ri nwe wakiuma inbox uthiaga ku WhatsApp direct very good my man. I'm a good student. You've learned this from inbox straight to WhatsApp. Yes. Na makara ngagio guo akimwiraga mire nginya mbica wewe ola higa atiriri
athera hikia mekiraga to dress to ho by the way magacoka ni ndakurie mekira nyamu cio ciethagwo push up bra no aciona na mukanye wa inji 6 mukanye hindi wa huritwo gwanyithite kaburi ni kwa huritwo ukona mbica ni ya studio ira huritwo we nawe ni wewe oko wendagia mikorobia kwa mubangu oko wendia mwendia kilo 500 ukaiga kilo 200 ni cia mutaita ucio ni wetikira umeamini liweli waro liweli waro umeti ndio uracora uhikaga uguo na ritho rimwe by the way ya wife akuria niki wikuraihu uguo meke meciria ukamwira nduria biacara ithukite na hindi wiku mutaita-ini wa mind gira uguo ugacoka haria kiria-ini profile picture Facebook na kana ringi no ame download kana iria guikeirie ndio amekuruchia mapicha oikeirie mabica muno mega taki makiambaniria uguo riu kuma hau na ikinyaga mundu riu mundu ugakiuria mundu niki wakira uguo nake ahikia riu makwira matiuma na bundles hau no makwambagia ukamuikia 1000 wakununua mabundles you cannot imagine ndio nake amwiraga aruta mawira ma online no mundu akwirite by the way arutaga wira wa online a lady akwiri ati ni my business is online kwa it is either online writing online marketing ni maundu by the way very involving kwa kukambia kuona ni mundu very serious very busy si mundu akwendia meloni na brana guku kwa kunambia kuona tari mundu wa bata muno ndetiguo tondu agikwira atiriri endagia meloni ri athiukagia meloni miako-ini tondu umurire kibanda Oga kwa ora kweleka online writing ukamuria kwa nini umenyamaza hivyo akwela in fact I was expecting some of my guys from US to channel my money to wire my money why guo wiring my money akireti cia matumbiri ukamuigira 5 ukauga ici rendetekera naciotha no tora ingithie gwitwo igwe toguo cio kamurengera agwere ndio kwa rikaru ya mwendere macacari na mega maundu makirite ndangikuonia ona ndungimenya ndangikwira uria ona mwenake metha-ini handu ndungimenya urona tu business thimo-ini muone business thimo-ini ndangikwira kuria kurathii na mbere nigetha mwire atiriri ikinya riu urakinya indo cietagwo online scams ndangienda hau menye iranyita momanagiriria hau hakiria hau ha bundles kamuikiria bundles nake akamenya no ahinguka wanyita by the way na ajiraga atiriri ati mathindika na ngari there was a time even the lady sent him 5,000 Kenya shillings it was ati agathiaga ngaku wanyita function yako wao kairetu kamutaita ri akimwikiria ngiri 5 nigetha ona koge represented exactly okay mutware nda maundu macio mareka matire monaga this guy has been so good to me. Acha nikwambie. She is even sending me money. I'm telling you. Agothirwo igutha mwagitwarwo haha gakani. Ona maruta wĩra ũcio nake amwĩrĩte akamwĩra nginya hĩndĩ ĩyo nĩguo maracemania that same day nĩguo maracemania macemanie Kilimani nĩkuo mũirĩtu aikaraga Kilimani because aiko nĩ mũndũ roigua angĩkorwo nĩ mũirĩtu aiko na function ya gũikia 5,000 ri 5,000 na mũticemanĩtie ri koguo nĩ amba awin kĩndũ gĩtagwo trust yaku amũhũrĩire ceki mbica wanyita ceki kemuhurira mbica ina ritwa riu ria gitaita maritwa ma gitaita andikirwo riu ceki wakiona riu ina 800 eni Sepe Pasha Samira Mashube azoka 150 akururere kwa kururetwa gwe ceki 800,000 800,000 na kagere 150 eni ndio second weno akirori wewe mmoja na Friday and in fact ona na kaundu nyuma nako very urgent if kama hata ukikuja if it is possible but because we are meeting in the evening and I know
ni tukorwo hagatagati-ini hena kiria ri hena delay ndina kamucemanio kana ihenya muno kaundu kana ihenya muno ndirenda gwika just ira matindikanite ta mweri kana hakuhi mieri iri no ona ni hagite na gaturasti keho ni matindikanite na makarangagia muno na kumutumira mbica mbica iria njaga we macaguraga iria njaga ti mbica uritwe enyitirire haria Central Bank kingi gia Central Bank aza matuma mbica iria njaga me rungu rwa miti na kundrona huritwo mbica iria ririo kuu ena gakirathi gakiria na mukobi uria hana wikiragwo ni caina mathuthondekagira bara munyeni kite munyeni uguo yes na githuri giothe gikiri na gakwira no we atu atumagira mbica cia muthemba ucio and please don't share for your eyes only wakirwo guo ri nyina angaria karigo gikeno gikiwira kionekea nikimete kirauma ku okinya nyumba tene batele kwihariria ni undu wa iruga iruga riria ni undu wa igongona rihaririirio muthenya fulani ready yes ready all the yoseki aisoka akirwo mwikio akimwira atiriri whoever he was or she was akimwira atiriri kwe amwikire 150 thimu-ini okari ni gukora by the way he andu athia gukash sekio kogo egukora his money ready nigetha ambe solve kaundu gake nako ona hena kamucemani arathie hena kandiru arathie then we meet later pale Kilimani indi ndiakwira athuri acio arika ria muhindi matirikaga na matiaragia mekaga maundu chini ya maji umwana agicuna miromo kungithie thuru ene sawa ikiria kida akwira kenda gathika gaja ati yuburaga arikitie muthako no rira ko mahingicanira ri uigua akwira atiriri tutingionana sukari ni uracokire ekia muthuri ureciria muno kaota gututiga ni uria rigitwo ni mafikira athire Kilimani haria makirikanire rendezvous na agikinya hau ni akirwa mwetere ndagika 5 and afuatirwo muno by the way it was followed it was really followed and then it was easier the police realized that it was a man and after all it was a kisi hello andole mogusu kebeli da general gakogi agwithirwo ni andu a general gakogi mugaka arigitwo ni mugaka na wamuringite for the longest time 2.5 months athiaga site-ini ya mundu ringi dating site akona mbica iria airitu akarumirira mundu akaburu mundu umwe ringi Instagram ni ukirina nyamu cia Instagram ugathie na mbere o mundu agwitia mbica ugathie Instagram iria uka download mbica ukamuikiria na ukamwira for your eyes only. I'm telling you no nginya hako ngiria ngiriuraga mundu rume okinya hakora kiru kingiura mundu rume na muno tibia acha tibesa besa itikiraga mundu rume ni muhaha ito muhaha ito gwitagwo ras acokeire Kilimani niku acokeire 150 ithiite ni handu atumirwo 5 no we ni agikitie guku gatagati-ini 1 nona ma apartment-ini kou apartment kou ni kwegete ati nakerwo athie apartment na basiga nona kana barabarana apartment itagwo na first floor ukuja number 2C athiete nginya 2C karika kola mundu muthuri era macicio arakoro ya mundu wina vest waimira mundu wina vest karigo kamwira nimekosea ama kuna mtu alikuwa ameniambilia hapa kwa hii nyumba anaitwa Samila Shamila yes Shamila Mwashube from where
She's from Coast. Oh, babe, come over. Anatari mutumia wake. Yes. There's a gentleman at the door. Do you have anyone by the name Shamila Mwashumbe around? Not anyone I know, Shamila. Nage kaigatiriri. Okay, nage ko kira ke auria, ke duko kira ke auria. Kia Muhindi exhauster. Okay. Let me try and call her. Sorry for the disturbance. Yeah, sorry for the disturbance. Let me try and call her. I think Koroka stairs ya kaigua thimu ni muteja. Amakwaritie 5 minutes ago. Kaigua thimu ni muteja. Ano acokagira aikagira CRV yake acokete. Agoka bypass. Bypass. Akwandika riungu wake arutarora ina ndangiukira ndangirithania na rwimbo na rumwe rwake. Satani. Nando je bazoga kuhe stories after 2 years. Yes. Makwiraga ihinda rina. Nona 207. Kana 2021. Na githe thirikari uria kaigai. Na githe ndwa kaigai just ya thati. Arongire mundu areyumiria. Araigo ria monete. Na tuturana nake na ria tuira. Ida ria tuira. Thirikari. Ginya wakaba koragia. Mundu uyu no we kana ni ungi. Mundu uyu ni ungi kana ni uriku. Netoice twayo ani ciama. Akago ciama no netoice. Tabai mutigeria na ndume yale. Atiriri. No ta korete. Ara kwere roro. Ocio reke kwira ringirwo ni mukiria. Mugithi. Ikaurire kwana ririta kwaragia. Yes. Rigaturagia horo na guku uguo. Oni raini guthienda gwakanaga mwaki. Kwanza message ona tuyoka hai. Kana hello. Otida mwicokaniria hello hai. Murarutania mundu ati Facebook mukaingirania nake kiria. WhatsApp ni mukaima WhatsApp. Ndwe kuma WhatsApp muthiaku. Ndwe kuma WhatsApp where you headed? Asa. M-Pesa. Muthia M-Pesa. Tondu riu ekaga kaundu kanini gaku gain trust yaku. Exactly. Yes. Exactly. Riu aikeirio ndwano na gutumirwo ciringi 5,000. Amwira riu tondu ni aramuhingukira. Ni mara chat. Of course. Yes. Na ini kiuraga na ndo cio niguo meturugano. Kumbe ni mundu rume okirite handu. Na muka. Yes. Ayo muka akamwira atiri eta kimurukire cia ndi muhiki. Ena ma profile ta 20 created. Uyu ngumuthondeka thuke mutwe. Na ni kamugikuyu. Ndu aramuka na gigithi. Ara ni kamugikuyu. Na kamuka akamwira atiriri. Na kuanga ngiri sana. Hata ukija inbox yangu utapata wako wengi.